Hello! Dobro jutro i dobrodošli u ovaj kišni utorak u Mantovi. Danas je posljednji dan biciklističkog dijela ove avanture. Tako je. Pićemo 150 km po kiši do Venecije, gdje imamo grande finale. Tako je. Sjedamo na vlak i pićemo za Zagreb. Projekt Girona Zagreb, promocija aktivnog odmora, je malo, ajmo reći, prilagođen obzirom na vremenske uvjete. Kiša nam pada, kaos je i nema smisla voziti po kiši i smrzavati se ako ne moramo. Nije utrka, nije dokazivanje, ideja je bila uživanje. Tako da jučer baš nismo uživali nešto po kiši i po blatu. Danas nas čeka 150 km kiše i prometa što ćemo odraditi zato jer nismo od šećera. Najavili su za Sloveniju kaos, to nam se ne da, to ćemo jednom drugom prilikom. Zato ćemo danas ići do Venecije i onda nekako sa vlakom doći do Zagreba. Tako da projekt Girona Zagreb je projekt Girona Zagreb / Venecija. / Zagreb, vid vlak. Niti bi mogli snimat, niti bi, što je rekao Goran, uživali. Ne bi imalo nikakvog smisla. Nema smisla, jednostavno. Mi utrka da moramo nešto dokazivati, došli smo voziti i uživati. Došli smo pokazati kako se može voziti i uživati. Možete otići s avionom do Girone, možete otići negdje i bliže i upustiti se u tih nekih 4-5-6 dana uživancije sa biciklom, upoznati malo drugu zemlju, odmorit se, maknuti se od grada, uživati. Idemo dalje. Prošlo je 7 minuta i još nismo izašli ni iz grada. Ja sam već mokar. Cijeli ovaj dio prednji je već mokar. Tako vam izgleda vožnja po kiši, a realno samo sipi. I da mi je čut ko to voli po kiši. Javite u komentar. Mislim, pošalji sliku da vidim da si živ. Da postoji. Tako da nam danas slijedi još 149 km smrzavanja. Ovo je jezero u Mantovi. Kaže Goran, to je zapravo rijeka koja je kreirala jezero. Ovo je dio rijeke Po koja je napravila jezero tu oko Mantove. Idemo dalje. Javit ćemo se sa 100 km kad počnemo pjevati borbene. Da se zagrijemo. Go! Ajde, Bog. Znaš šta je puka sreća? Da! Da puše u prsa, a ne u leđa. Jer prehladili bi se ovako mokri ako bi nam puhalo u leđa. Da, vidiš, sva sreća! Kužiš još, ne daj Bože, ukoči nas. Da, bruke jebate, daj zamisli. Ovo je super. Ovo je prva liga, znaš. Da. Vino grije, znaš. Jebeni ti figulicu. Kad se sjetim one Azurne obale, a? Fuj! Odvratno! Za pičkice! Ovako se čeliče biciklisti. Ne, ovo je puno bolje. Još kad prođe kamion, pa te zašprica malo lijepo. Prekrasno. Imam osjećaj da će mi leće ispasti iz očiju, jebote, od vode. Ali kad prođe kamion, ima ono jedan dobar dio. Iza auspuha ide topli zrak, znaš. Pa se malo zgriješ, jebi ga. Koja je ovo tuga, ljudi moji, nemate pojma. A dobro, imamo još samo nekih 120 km. Eto, samo 120 km. To je, otišli ko dječaci, u Veneciju stižemo ko muškarci. Nećete vjerovat, kiša više ne pada. Nakon 40 kusur kilometara je prestala. Da. Sad je samo hladno i mokro smo. Malo je hladno, malo vjetar puše, ali kiša ne pada. Kako malo čovjeku za sreću treba.
ne sreću, ali malo bolje raspoloženje. Ajmo to tako nazvati. To sigurno, bolje smo raspoloženi. Ostalo nam je 50 km do Padove, do tamo planiramo samo piš pauze da prostite, a tamo ćemo onda vjerojatno se presvući u suho, popit kavu, malo doći sebi, pojest nešto i idemo dalje. Andiamo ragazzi. Andiamo! Gle ko se vratio, u svega 10 km. Kiša. Taman smo se pohvalili. Staro biciklističko pravilo. Kad se pohvališ i kad kažeš da je kiša prestala, kiša za 10 minuta počne padati. Ne se hvali, držati jezik za zubima i pedalirati. Znaš šta? Iako je ovo mokro, prljavo, ajme, i cijeli dan se topi, na svu sreću, čarape suhe skroz. Normalno. Tajice neću proslašiti jer mi... Grazie. Tajice neću proslašiti jer mi ovaj pašu zbog džepova, ali ću presvući bome base layer i majicu za svaki slučaj. Stali smo u Padovu malo odmorit, imamo još ispod 50 km, 48,9. Tri okreta pedale i gotovo. 3 pišanja i tamo smo. Ovo je prvi put u životu da sam se presvukao na vožnji. Nikad nisam imao tu mogućnost. I bome dobra pričica. Automatski ti je malo toplije i puno ugodnije za nastaviti. Imamo još 48,9 km do Venecije, velikog finala u centru grada, baš se veselim. Haj! Evo, cikloturisti s istom kamerom koji mi. Idemo sad proći, vjerojatno kroz centar Padove. I ako smo već zalutali Gorane, trebamo tamo na stazu preko. Trebali bi na stazu preko. Moral je na nivou. Jojo se čak i smije, molim vas. Nasmio se 2,5 puta. Nažalost, nemam to dokumentirano, ali tu je. Bio sam malo down, počeo me mučiti trbuh. Ništa konkretno nisam pojeo, nekako nisam mogao, a gladan. I onda sam natrpao na brzaka u sebe 2 gela, Haribo naravno, kikiriki, jer nisam imao ništa drugo. A vidim gladan sam, ne mogu voziti, vučem se. I još vjetar, kiša, baš je bilo užasno. I počeo me boli trbuh, baš sam mislio, neće ovo dobro završiti. Ali jedna Coca-Cola i došli smo sebi malo sjest u toplom, presvuko se, baš sad super osjećam. Neće biti problema završiti ovo. I onda opet napadamo krafne, kroasane i gluposti. Ne, kola je eliksir sve. Pazi, izletavaju ko da ne znaju da imam karbonske kotače i da ne stajem odmah. 2 minutes later. Da, vama tu nešto čudno izgleda na ovoj kaciji. Ko novac? Vidi ovo, opa. Long story short. Glavni glumac. Bile su jedne šine od vlaka, Da. koje sam ja pokušao pogoditi pod dobrim kutem. Ali je bilo mokro. I bilo je nekako duboko. Imam samo sliku tih šina, snima, baš nam se nije dalo snimati. Ja imam sliku samo kako bicikl odlazi i kako je Jojo na jednu stranu i Jojo leti na drugu stranu. Nije bila lijepa slika. U glavi, a ne pravu. U glavi je slika, u glavi je slika. Da, uglavnom, ja sam bio prvi, Goran iza mene. Kut je bio kakav je, bilo je previše sklisko. Prednji kotač mi je samo otišao lijevo, ja desno. Izgreban sam po desno koljeno, desno bedro, desno rame i desni lakat i očito sam zveknuo glavom iz trebao kacigu. Očigledno, a rame mi je malo nabubrano desno i jako boli. Doslovno mogu ovo napraviti, ali ne mogu naprijed, do tud mogu. Sutra buš ko novi. Tako da i da smo htjeli nastaviti vožnju nakon ovog. Da, bilo bi nemoguće. A osim toga, opet, 2 dana smo se vozili, vrijeme je bilo loše. Najavljuju ga još gore, što stvarno nema smisla. Da. A sad pogotovo. ne mogu jednostavno.
ne mogu držati ruku naprijed, znači ne bi mogao držati polan. Tako da od toga nema ništa. Hvala vam što ste pratili ovo, hvala svima koji su pomogli ovaj serijal. Hvala svima na podršci na Instagramu, hvala na dobrim porukama, na dobrim željama. Naravno, hvala našim Jožica, McPers, Naturel, Mr. Brownie. Ne smijem zaboraviti autoservis Šurina. Ja se ispričavam, gospodin Šurina, skoro sam vas zaboravio. Sve vas volimo i hvala vam što ste nas podržali. Dodat ću samo još kolesa Sava na ovom Naravno. prljavom biciklu. Mislim, Marko, mogu si ga oprat prije što sam ga dao, ovo je katastrofa. Prvi bicikl, kao užas. I Rike Bags što nam je posudila torbe, izdržala su torturu ova 2 dana kiše i stvarno nisu promučili, tako da svaka čast. Hvala i svima koji su na Stravi komentirali, slali nam privatne poruke, svaka čast, uz vas je ovo bilo puno ljepše. Nadam se da će vam se cijeli ovaj serijal svidit. Pišite nam u komentarima gdje bi opet mogli ići, vozit. I probat ćemo vam uslišiti želje. Meni se svidjela ideja leta u Istanbul i vraćanja doma. Goran predlaže neku verziju Makedonija, Srbija, Bosna, Slovenija, ovo ono. To su obje zgodne varijante. Šaljite vaše prijedloge i Bože zdravlja. Idemo negdje opet. Sigurno idemo. Pozivam vas još jednom za like, share, subscribe. Hvala još jednom svima koji su podržali, slali poruke i tako dalje. Hvala našim članovima na YouTube kanalu, pretplatnicima i to bi bilo to. Vidimo se u nekom novom vlogu, podcastu, videu, tako dalje, tako bliže. Pozdrav!